Čau! Za danes sem vam obljubila sprehod po zgodovini božičnih filmov, zato začnimo kar na začetku, v 19. stoletju. Že leta 1898 se je namreč pojavil britanski nemi film kratkega formata z naslovom Santa Claus, Božiček. O tem, kako gospod iz naslova na božični večer obišče hišo. In če gre verjeti Michaelu Brooku iz BFI Screen Online, je to tudi najzgodnejši primer svetovne kinematografije, v katerem lahko vidimo vzporedno akcijo in tehniko dvojne ekspozicije. Istega leta je George Albert Smith, avtor tega filma, enake tehnike uporabil pri filmih Fotografiranje duha in The Mesmerist. Božičnih filmov v začetkih sicer ni bilo ravno na odmet, tako kot danes, ko ima skoraj vsaka dlje trajajoča serija svojo specialno epizodo posvečeno Božiču, a vseeno lahko naslednjega zabeležimo vsaj leta 1910, ko so v Združenih državah Amerike spravili na film Dickensovo klasiko Božična zgodba. Prav s tem filmom so ustvarili vzorčni primer vseh prihodnjih božičnih filmov. Gre pa seveda za zgodbo o tem, kako na božični večer Ebenezer Scrooge, skopušnik, odbije pomoč humanitarnemu komiteju in potem še nesramno zavrne svojega nečaka Freda, ki ga obišče v pisarni. In ko se skopušnik potem vrne domov, vidi duha svojega nekdanjega poslovnega partnerja, Jacoba Marleya, ki ga posvari, da ga v prihodnjem življenju čakata kazen in trpljenje, če ne bo spremenil svojih navad. Te noči potem skopušnika obiščejo trije duhovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in med najbolj znanimi verzijami te zgodbe je verjetno Disneyjeva, v kateri pač igra stric skopušnik Raca, ampak filmski izvirnik je izgledal tako, kot bomo videli v odlomku.
Prav. Čeprav je bila tale božična zgodba kar legendarna, vseeno ni bila prva. Že leta 1901 so namreč posneli še krajši film na to isto temo. V 40. in 50. je Hollywood doživljal svojo zlato dobo in božični filmi so bili tik pred svojim razcvetom. Kako le ne, to je bil čas veličastnih zgodb, razkošnih filmskih setov, ki so hkrati počasi začeli obravnavati globlje teme, hkrati pa so lahko ohranjali čarobnost tega dela leta. Najbolj opazen film tega obdobja in po mnenju nekaterih najbolj ikoničen božičnih film vseh časov je Čudovito življenje. It's a Wonderful Life. Well, who are you? I told you, George, I'm your guardian angel. What is it you want, Barry? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Welcome home, Mr. Bailey. Sentimental hogwash. I wish I had $1 million. Hot dog! Mr. and Mrs. Martini, welcome home. This is what I wished for. You see, George, you really had a wonderful life. Merry Christmas! Look, Daddy, teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings. That's right. That's right. Druga velika klasika tega obdobja pa je gotovo Čudež na 34. ulici. Zgodba, ki se sprašuje o verovanju in domišljiji skozi zgodbo o sodnem procesu proti Chrisu Kringlu. Z močno dozo sentimentalnosti in šarma je ta film utrdil Božička kot osrednjo osebnost božičnih filmov. Obdobje zlate dobe Hollywooda sicer ni prinašalo le družinskega veselja. Božični filmi so v tem času prinašali tudi močne moralne nauke, slavili ljubezen, dobro voljo in seveda duh obdarovanja.
is the greatest picture I have ever made. And I've got the angle on the trailer. Boys, we've got to get across to the public that that picture has everything. Why, it's hilarious. It's romantic. It's tender. It's charming. It's delightful. It's exciting. And it's groovy. Yes, Mr. Schaefer. That does it, boss. Mr. Schaefer, you've got a great idea. Naturally. Now, I'll tell you what we do. V 60. in 70. je svoj vzpon doživela televizija. S tem pa je prišel tudi nov val Božiču posvečenih epizod televizijskih serij, še posebej tistih za otroke, in televizijskih božičnih filmov, ki niso imeli ravno velike umetniške vrednosti, ampak so imeli velik vpliv. V tem času smo dobili tudi več animiranih celovečernih filmov, ki so prisotni še danes. Znani pa so po enostavnih pesmih in ljubkih karakterih, ki se vrtijo okoli čarobnosti otroškega božiča in se ukvarjajo predvsem s prijateljstvom, sprejemanjem in vztrajnostjo. Približno takrat je nastal tudi Božič Charlieja Browna, glavnega junaka stripa in animiranih serij o psičku Snoopyju, ki je občinstvo spomnila, da je pravi pomen te sezone širjenje prijaznosti in skupno preživljanje prostega časa. Takšna zabava za vso družino je postavila temelje za prevladujoče božične filme še za naslednja desetletja. Recimo, da je bil med prvimi Rudolf rdečenosi jelenček, ki mu je 5 let kasneje sledil Snežak Frosty, ki so ga prav tako ustvarili v produkcijski hiši Rankin Bass. V 80. in 90. so božični blockbusteri zares doživeli svojo zlato dobo in se začeli mešati z drugimi žanri. Akcijo, situacijsko komedijo, celo fantazijo, seveda, kar je k ogledu seveda pritegnilo širše občinstvo. Verjetno najboljši primer je tradicionalen božični film Sam doma, ki je v trenutku postal klasika in ker ga verjetno že dolgo niste gledali, si ga bomo danes ogledali čisto malo. Nenazadnje je bil včasih nenehno na televiziji, danes pa se z njim skoraj da ni več mogoče igrati tiste vsakoletne igre, ki se jo lahko še vedno gremo s pesmijo All I Want for Christmas is You od Mariah Carey. Igra gre namreč tako, da zmaga tisti, ki je to pesem slišal nazadnje, recimo 31. decembra. Jaz sem tokrat igro izgubila prejšnji teden, kaj pa vi? Mom! Dad! We stopped them! Where are you going? Where are you going? We're gonna miss the plane! Did you count heads? 11, including me. 5 boys, 6 girls, 4 parents, and a partridge in a pear tree. Did we miss the flight? No, you just made it. Welcome aboard Flight 1275 to Paris, France. I have a terrible feeling So which house you want to hit first, huh? About what? that we didn't do something. Crowbar's up. Now you feel that way because we left in such a hurry. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. Did you lock up? Yeah, Did you close the garage? that's it. I forgot to close the garage, that's it. No, that's not it. What else could we be forgetting? Kevin! Home Alone. This is my house. I have to defend it. Yes! Starring Macaulay Culkin, Up here, you morons! Come and get me! Joe Pesci, Daniel Stern, Somebody pick up. Catherine O'Hara, John Hurd, Do you speak English? and John Candy. I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. Home Alone, a new comedy from John Hughes, directed by Chris Columbus. You guys give up, or you're thirsty for more? Coming this Christmas. Seveda pa je 2 leti predtem Umri pokončno povzročil pravo trenje med gledalci, ker je šlo za povsem nov stil božičnega filma. Welcome to Los Angeles. Have a very Merry Christmas. So your lady live out here? About the past 6 months. Why'd you come with her, man? What's up? Because I'm a New York cop.
can't just pick up and go that easy. John, I missed you. You can walk out of here or be carried out, but have no illusions. We are in charge. Think, damn it, think. We've got a fire alarm. I thought I told all of you I want radio silence. Sorry, I didn't get that message. Mayday, terrorists have seized the Nakatomi Plaza. This channel is reserved for emergency calls only. Do I sound like I'm ordering a pizza? Possible crane call. Check the area and confirm. No signs of disturbance, dispatch. Welcome to the party, pal! Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay. You hang in there. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. Filmi kot so Božiček s Timom Allenom iz leta 1994 in Nori Božič z Arnoldom Schwarzeneggerjem sta nato nadaljevala že prej vzpostavljen trend mešanja komedije z božičnimi filmi in utrdila družinam prijazen humor, ki pa sta mu vseeno dodala nekaj meric sodobnega humorja. Desetletje po letu 2000 pa je že spet predstavilo malo drugačnejše božične filme, ki so se nagibali k nostalgiji, ampak se hkrati držali sodobnega pripovedništva in humorja. Takšen je bil denimo Škrat z Willom Ferrellom iz leta 2003. Množičneje pa so se začele pojavljati romantične komedije, kot je pravzaprav Ljubezen, v kateri se prepletajo različne ljubezenske božične zgodbe. S tem so ustvarili feel-good film, torej film za dobro počutje za odrasle, saj so se ukvarjali z ljubeznijo, izgubo, z osamljenostjo in podobnim. Right, okay, let's go. Welcome, Prime Minister. True love lasts a lifetime. Exciting news! Ask me anything you like, I'll tell you the truth. How do you think the new record compares to your old classic stuff? Oh, come on, Mikey. You know as well as I do, the record's rubbish. Right, who do you have to screw around here to get a cup of tea and a chocolate biscuit? Right. It's gonna be a very good Christmas. Oh, God, she's in. Invite him out for a drink, and then after about 20 minutes, casually drop into the conversation the fact that you'd like to marry him and have lots of sex and babies. You know that? Yes. And so does Carl. When it comes to me, you can have everything. The truth is I'm in love. There's nothing I can do about it. You've got nothing to lose. You'll always regret it if you don't. All I want for Christmas is you. Seems to me that love is everywhere. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. S porastom videopretočnih platform so postali božični filmi dostopnejši kot kadarkoli in žanr je dobesedno eksplodiral po kvantiteti. Pri tem se je posebej uveljavil Netflix z brezštevilnimi filmi, kot so Božične kronike in Fant z imenom Božič, pri čemer gre za filme, ki ponujajo svetovnemu občinstvu počitniški eskapizem, vključujejo večjo diverziteto pri igralcih in ponujajo moderne prevrate v tradicionalnih božičnih zgodbah. Let's get this party started. Show off! Dear Santa, this is Kate Pierce. I've been really good this year. I do say bad words every now and then, but that's only when my brother Teddy makes fun of me and I lose my temper. Let go, you're gonna break it! Who cares? This camera's like 20 years old. I have to work. It's Christmas Eve. You're gonna stay home with your sister. We should make a video. Maybe we could get a shot of Santa Claus. You really have no clue, do you? Nobody's ever seen Santa Claus! Tell me you're getting this. Do you realize how big of a deal this is? We need to get a closer look. Are you crazy? Duck! Can he see us? I don't think so. Up, Cupid! Up, Comet! Up! Ah! Hold on to something!
Claus? 5 and in person. One night only. Can you go ho ho ho? I don't go ho ho ho. That's a myth. Christmas spirit's down 35%. Half the planet's not gonna get toys. So if few brats don't get presents, it's not the end of the world. People need Christmas to remind themselves of how good they can be. Wendy, you got so big. Excuse me? You know what I mean? Grown up big. Now, Wendy, we need a ride. Can you call an Uber? You think I can pay the driver with these? Imagine if we all work together. This just might work. We need to rally the reindeer. Comet? The Comet? And find the elves. I think I'm in the North Pole. The sleigh's busted. Can you guys fix it? Maybe we can still save Christmas. Brace yourselves! Show up! Less than an hour before the sun rises. Whoa. Let's get this party started. We have a Grand Theft Auto. Yeah, you just like wave your hand and Jedi mind trick the cop? I'm Santa Claus, Teddy, not Yoda. Okay, that's enough fun for one night. Are you listening? Comet, you can slow down! Come back here! Why must they keep drawing me like that? Does my butt really look that big to you? Čeprav vam Božič morda ni povšeči, ker naj bi šlo za kapitalističen praznik, preberite kaj o njegovih poganskih šamanskih začetkih, kot so ga praznovali v istem času, ampak na drugačen način. A tudi takrat so nekateri v strahu, drugi v žaru upanja, drug drugega vedno spominjali na vezi med ljudmi in čas, ko se lahko uresničijo čudeži. Kot ste lahko videli danes, so eni filmi resnično klasike, ki vam grejo morda že na živce. Ampak obstajajo tudi takšni, ki so morda tudi po vašem okusu. Vsekakor so že tu in vedno več jih bo. Slovenski režiserji se bolj kot ne izogibajo božičnim filmom, razen morda Mitja Okorn s svojimi pismi Božičku, ampak ne pozabite, da smo pred 2 letoma dobili načeloma tudi prvi slovenski božični film Kapa. In zmagovalna številka je 9. Kdo ima 9? Če jaz pa tudi 6. Kaži. To pa je 9. Lej pikico spodaj. Čestitke, imamo srečnega zmagovalca. Dajmo en aplavz za Erika. Živijo, Lučka. On že ne bo spal v moji sobi. Kdo si pa ti? Jaz sem 9. Petrček. Kaj se ti smejiš? Daj mi kapo nazaj. Opa. O, glej jih. Meni bo Božiček prinesel kužka. Lučka, saj veš, Božiček ne nosi živali. Hočem kužka. Ej, no, Janko, daj mi kapo. Erik, kaj si pa ti napisal o Božičku? Da bi šel domov. Ne smeš se dotikati mojih igrač. Ej, Kapa, ko priješ nazaj, ne moraš huda darila prinesti. Kakšna darila? Bo že našel kaj dragocenega pri teh Božičevih. Ja, če nočeš, da se tebi ali pa tej tvoji kapi kaj zgodi. Ja, da se ne bo tej tvoji kapi kaj zgodilo. A ti je jasen? Kapa! Risanka! Lučka, nocoj pride Božiček, nobene risanke. Pridi, gremo. Jaz ne bom zaspala. Čakam Božička. Božiček je prišel. Tam je! Kje je kužak? Kaj si dobil moje pismo? Po moje? Kako ste pa vidva prišla sem, ha? Hej, tu Božiček. Halo, Lucy? A ti bom jaz dal Božička? Hej, Božiček. Kateri od vas je zdaj pravi Božiček? Jaz sem pravi Božiček. Jaz sem pravi Božiček. Mi vsi smo pravi Božički. Božiček in dedek Mraz jesta klobase. Glej, Lučke. Jaz bi tukaj kar živel. Ti loviš. Ej, nisi...
Zdaj pa le naprej v noč. Naj si bo s pomočjo rdeče-belih psihedelikov, kot nekoč sibirska nomadska ljudstva, ali s toplim kakavom in pregovornim prenajedanjem. Vsekakor imejte lepe praznike in se vidimo spet prihodnji teden.